mwana ukoreba arararararara iri somo ntago naryo biranga kana burahari hose ifoto rero kuyemo imyenda do mwana tangira do tayari mwana ibitotsi byabuze wagira ngo ari ukuntu muratari maratekereza ngaho nkiriya Samba bayitwaye nk'abana b'abagabo dufite ibibazo bituma tudasinzira minerivare zabuze umutwe ariko reba umwana muto niyo mpamvu avuga ati umwana hari ibintu abatemereye kureba ko byatuma aradasinziriye cyane nk'akaba gatangiye gusoreka mu gitondo bitana na mansera. You're a bad boy, Jason. Uri umwana mubi Jason. You didn't come to see me. Ntabwo ugeze uza kundeba kumbe yabimenye ko yahageze. No, I'm sorry. Mbabarire manse. Yeah, I totally forgot. Rwose mu byukuri nibagiwe. I'll let it slide. Okay, reka tubyibagirwe. This time. Kuri iyi nshuro tube tubyibagiwe. You too. How was your back? Cyumara cyagenze gite. Go. Damara nimero yanjye ifite. No, it's been a change coming here. Atana sanga hari impinduka zirimo ziraza. And we may not do things the same way as at St. Val's. Usibye ko ibintu nagomba kubikora nko ku kigo wavuye n'abangu. Kubona. Ari mu ivuro rya Mount Kado. Ndumva ngomba kujya kumusura. Hagenda umusure rwose. Bona kagenzi kago arimo karabwa baze guhura. Nababeje akafite nyina wabo anti we urwaye akeneye gusura. Ati rwose ubyibuka abana bazagaruka mu kigo ku cyumweru mu gitondo nawe uzabuhari. Mu kigo. Mwari muje imbere n'amarushanwa. No, that sounds you know. Want to take a You know, Jason, once you quit school, it makes it that much harder to go back. At least if you're in school, you're working towards it. I know what I want to work towards. It's just not what you want. It's not what I'm expecting. Okay, then maybe taking a year off isn't such a bad idea. And if he's